Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. Ayun, kamu ay pa naka-subscribe. Subscribe na kamo. Ayun yung kalau pwede po nin pagting supaya ka ma-notify. So, yung topic na to, dunay ni mo pagkila ha news article. Very ni pangilahan ta ha news article. Magkila kita ha news article. At din magbasa ni biada kita magkila tao atau magkila mga uno na mga satto. Suway ta kay nga tanhaw nin mata niya, haw nin unia, haw nin siki, haw nin tenga iwan lima indaginis katan. Apabila ta kya hatian bang uno ini halong sin newspaper article atau news article, maluway kita makapaham kaniya. Loy ta kay kapahaman unuin hiyabal atau unuin report. So yari panagnaan kilahon ta bang magbasa sin newspaper article atau habal ha social media yan. Panagnaan ngan sin newspaper atau company sin news portal biya mga ABS-CBN News atau GMA atau Malaysia kini atau mga Syakap Keli uno na amon kiyakilahan ta news portal sa social media. Amo yan yung pagtawag ngan sin mga news portal kagitan ta amo na taas niya. Ikarwa section, ang section ini mamaytaas siya bangin habal local atau international taplag at katalikal dunya atau local siya do na kauman mo atau wala mo sadya. Ikato ini headline. In headline, amo na yung title atau maudo pag ganun. Amon kamo mo pagbasahon nato adya. Title sadya sa load din nato basahon. Naron kita kumagi title sadya magbasa. So ita pagbasahon din loan sinabal. Ayaw kita magbasa headline sadya. Aun wakto yung headline ipamingit atau clickbaiting sadya sin media. Aron kita aun waktu masahin pa ma'am tabang kita magbasa sa sin title atau magkita jangan cinta or basta pagnganan inilaw niya mangiadat basta pagnganan biat to bani mangiadat basta pagnganan benaw niya samboy sarta way ta kayngatan mangisyon pagnganan nato san na suwetan basta ning nalom niya. Number 4, drop head. In drop head biara siya title sinabal sarta tanawt siya ang katiw din ha title atau headline sabab in siya mawawang katiw aun na information niya ang katiw mamayta bang uno pasalan uno in habal. Aun na info niya ang katiyo. Number 5 atau number 5 amon byline. In byline pag ganon amon na in ngan sin mga manunulat atau author atau mga reporter. Na doon kakita na byline siwi da siya abawa sin maudo headline ni drop line. Kakitaan mo in ngan sin mga journalist atau reporter atau writer atau author niya. Number 6, amon deadline. Deadline, hindi ka maumuhan ng tawag kalaong ha deadline ini. In deadline ini, mamayta siya bang how no siulat in habal, ban kaano siulat in habal. Doon magkamumuhan kita magkalaong. Aun oktoy sulat lang na Washington. Ubus biyani. Panganal tayo habal yung jimato ha Washington. Parahal bukon siya jimato ha Washington, jimato siya Runta California jimato sa tayo sulat Washington. Panganal tayo jimato ha Washington pagka deadline siya sulat Washington. Parahal Washington ito mon lokal sin auno kya sulat in habal. Bukon siya hauno jimato in kahalan halom sin habal biasata. Number 7, amuna in lead. Pag-ubos si deadline kaya na mabasa ta, amuna in sumunod in amun mahaba na siya. Doon na amuna pagyanon lead. Doon na kita makalag sin information. Jari subay tayo ni basahon. Doon ta nakingatan uno jimato, uno in jimato, uno in habal, uno in kahalan. Pag number 8, amuna in body. In body biara siya lead. Doon in information makawata atau amanat sinhabal. So kita siya yung basahon. Aun waktu kaya butangan siya patta. Bangin na habal takapatta. Kaluhayan kita mamaham bang uno in jimato. At bangin habal aun patta labi in dayaw. Sabab kakitaan ta bang uno in jimato, hauno jimato kan siyo jimato. Number 10 namun caption. Amo ini kamu mo ni pagsulat ta hatas sin patta atau hababa sin patta bang uno in jimato halom sin patta. Aun waktu mamaytay patta inggan siya piagtapil supaya kapaman ta sadya in news. Aun waktu wayron panugpat-sugpat sin patta pahabal. Pasalan in media aun waktu mag recycle sila patta. Amun patta malugay na sarta aun sa koneksyon ng katiyo pamon habal report nila. Amo na angkan sila magpakay. Jari di kita maka-judge sa patta sin habal atau title atau deadline sin habal. Ini na pusan niya subay ta basahon in katan. Denga puunan, denga pasiki.
suwayta kaingatan, hatihon katan, pasal bang tadi hatihon na mo kambok bang haunuin mata, haunuin siki, haunuin malawang kita. Aun magtoy pangingatasin mata mo na siki at hawa inilong mo na simon. So suwayta kilahon, magkalawang kita ha mga patta, panganartay patta yon bukon recycle. Ang kan na subay tabas sound pasal laon waktu pagsulat bawa information si patta bawa patta yon biosan saja atau decoration saja. So that's all. Like, comment and share. Assalamualaikum, stay safe, bye bye.